Шайман районунун Бүргөндө айылына келдик. Алыс Россия жергесинен мекендешибиз Акмарал эженин сагынычын жана ушундай сонун белектерин азыр апасын туган күнүн куттуктап тапшырып чыгабыз. Анда эмесеп еттик. Биз менен бирге болуңуздар. Кайгы тартып кыйналдым апа. Капа болбо барам жаныңа. Сана тартып кыйналбасын деп оорусам да айтпадым сага. Жаным, 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 жан апа. Аман болчу апа, ооруба. Ак сүтүңдү актар бекем мен. Апа мага болбочу капа. Жаным, 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 жан апа. Аман болчу апа, ооруба. Ак сүтүңдү актар бекем мен. Апа мага болбочу капа. Вакыттар учуп тур апа. Азап тартып кыйналдым апа. Эркелетип мени ойноткон жаштыгымды сагындым апа. Ак басыптыр чачымды апа. Туган күнүңүз менен куттуктап келдик. Өмүрүңүз узун болсун, денсаулыкта болуңуз. Ар дайым ушундай жаркырап, жайнап жүрө бериңиз. Кимдин атынан деп ойлойсуз? Чоң кызымды Акмарал эженин атынан келдик. Эскитан оорубаңыз, дайым денсаулыкта болуңуз. Ушундай уул кыздарды тарбиялап чоңойтуп, ушулардын сүйүн көрүп жүрө бериңиз. Сизди да куттуктайбыз, ушундай неберелериңиз бар экен, кыздарыңыз бар экен, бактылуу болуң, өмүрүңүз узун болсун. Ооба апакем, айчырагы карыды, аппак сүттөн таза сенин мериңиң, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бер, эч оорубай жүрсөң болуп тилегим. Ыйлабачы куса болуп сыгылып, сени көрүп ыйлайт кызым жашынып, болот тура бул жашоодо үй дагы, өтүп кетер бул күндөр артта калып. Кечир апа, сага орой сүйлөсөм, кечир апа, сага көңүл бөлбөсөм, кичинемде көп кыйнаган билемин, кусалык жетелейт аны ойлосом. Күлүп жүрчү апакебай ар дайым, күлкүңүздөн термелсинчи ак кайын, сиз күлгөндө дүйнө кетет өзгөрүп, себеби кыз чилдедей жаз айын. Ыраазымын апа сизге мен сиз аркылуу дүйнө таанып билгенмин, талыкпаган эмгегиңиз аркылуу өнүп өсүп адам болуп эргелдим. Туган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге да ушундай сонун наборлорду заказ кылдык. Аллахым сизди бейиш менен сыйласын деген набор. Жакта ичинде Kur'an kitabi var, zamzam suyu, misvak, tasbihleri var. Zakta baylığım otakemdegen sakaçığı var. Namazınız kabul olsun, baylığım otakemdegen jay namazı var. Okugan namazınız kabul olsun. Değişmeyin silasın, değişme paketleri sen taraf olsun, men anda çeni, sen var üçün ömürüm, çalkılan deniz, gözlerim canlanca, baktım uçaşa, damımdan öbüyüm, mağuş. Sözlerimize daikli butalarını tadbir etmesiniz. Apa sih? Logo koyuyor mu? Logo içi de.
Kudayım şu Akmıral menen ömürü baldarına Kudayım uzun ömür yaş versin, den soluk versin. Koşkonları menen koşa garıp baktılуу bolsun, ömürleri uzun bolsun. Alar dağı köp yaşap, nevre çevrelүү bolsun. Şu Altınay men Topçuyek dağı şu nevre çevrelerin jetile verişip jüre versin. Kudayım şifa versin, den soluk versin, köp yaşasın. Şu kızarma, sen diye çalışıyorsun, uzun ömür versin. Niye maksatlar şu yaşlıklarda kılsa, atınca silahsa, bir mesafesiyle olur. Şu bir soğanları silah daima yaşı adamlardan bulursa yoksun. Niye niyetlenmek Topanlarından sayısı bereket versin. Allah'ım. Hayırlı olsa da teşekkür olsun. Ömürler uzun olsun. Şu Akmaral kızınızlar kanday kız? Tazalıkka öte jakın. Merimli, Borker. Bir tobanlarına da. Atenesine de var. Akkoğumuz. Jakşı. Şu akkoğumuz bugünden şu yapılır da içinde kirici yok. Ömrüm versin. Annesinin gönlünün ortadan ne ağlar. Çesmi. Alıp yürüttürüp Kudayım den soluk versin şulara bak. Şulara baktılуу olursun, ömürleri uzun bolsun. Balları da ömürleri uzun bolsun, den solukta olursun. Şu tinçlik olsun, daim den solukta olursun, toylar bolsun, jakşılık bolsun. Daha sonra şu kızlarınız için en yaxşı görgen kızınız deydi, kızınız özü. Haligi aytatkan oruganın sıkaygaça deyip kiçinekeyin çoğuygaça degendey men dagı bardygyn jakşı görem. Alışta ketkendi gelgiçe deyip şonday ömürüm ötküçe barın jakşı görem. Yaşlılığı da Gede açılır, gede açısı gelse çıkarttı bu. Yine gene merimdi, jagan gede, satılgan günümüzün Kardayımın bizim aldığımızda cennet atamın. Babam yaş karışındı? Var. Sağınasındı? Apam jakşı bolsun aytып сөз менен айтып кетти алды. Апам жалгыз кыз болгон үчүн жакшы көрөт апам дагы. Apazını sağınıp duruyor da. Tuğlan gün öken bugün. Arada şunu verebilirsin. Allah'a şükürler olsun. Baldat verin, Allah'a şükürler olsun. Pazarımız var arkadaşlar. Hepsi dünyalık bakmış kazanç. Şeyden caman gözleri kullanacak. Kıskayımız olsa da, az olsa da sağlıkta çalışıyor. Doğru var işte yani. Çok yaşlı fırsatlar, toylar da. Ата-энеси сыйлаган жаштардан болсун. Ушу бир туугандар баардыгы эле бири-бирине ушундай мээримдүү, ынтымактуу болушсундар. Буларга да Соолу көз тийбесин. Баарыбыз суктанабыз, сыймыктанабыз. Аяшим, уртагым, Айжапам. Бүгүнкү жакшы дата экен. Өмүрүң узун болсун досум. Бактылуу бол, эки дүйнө бактылуулук каалайм. Daim ушинтип сунагандардын эшигине барып, ойноп күлүп, бардын көнүн ачып жүрө бергиле. Кудайым силерге дагы ак жол берсин. Daim ушу Алланын жакшылыгы жандап, Кызыр ата колдоп
daim aman bolgula. Qayerge barsaňar dagы joluňar jakşy açyk bolsun. Daim aman bolgula. Uzun ömür, densoglyk bersin. Tapganlaryňarga Hudaýym baraka paýyz bersin. Üý bileňer menen tyşçylyk bolsun. Daim üýüňerde toýlar bolsun, jakşylyk bolsun. Aman bolgula. Esi büttü kusalık apa, жүрөгүмө толдуго капа. Алыс жерде күндөр да өтпөй, апа сизди сагындым апа. Кайгы тартып кыйналдым апа. Капа болбо барам жаныңа.